ibihe byiza nanone inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Nanone rero tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba turi mu gitondo cyo ku itariki ya 9 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2025, tukaba turi ku munsi w'icyumweru kizima. Amakuru tugiye kuyahera muri Sud Kivu. Imirwano ikomeye cyane ikomeje gusakiranya intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Iby'inama y'abakuru b'ibihugu ndetse ya SADC ndetse na EAC, iby'inama z'abaminisitiri n'ibindi nta kintu na kimwe bibwiye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Tugiye kubanza dutangirire mu by'ukuri muri iyi situation iteye ubwoba, navuga yuko ibangamye cyane muri Bukavu, aho ibintu bitameze neza habe na gatoya. Ubundi dusimbukire muri bimwe byakomeje kugenda bigaragara bivuga cyane cyane ku by'inama yahuje abakuru b'ibihugu ku munsi w'ejo i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikintu cyitwa panike yo ku rwego rwo hejuru, nakubwira yuko iteye ubwoba, ndetse abaturage bakaba bakomeje kugenda birukanka imisozi bahunga bitewe mu by'ukuri n'ubwoba bukomeye cyane bafite. Banza wumve. Amasasu ameze nabi mu bice bitandukanye bya hano. Ati bamwe baturutse inyuma abandi baturuka imbere, barimo barirukanka ibintu byamenaguritse. Ati hano hari ubwoba bukomeye cyane. Dukomeze. Ati mana we, ati ibintu birakomeye cyane, twahuye n'ibibazo. Imodoka zirimo zirirukanka, ndimo ndabona amamodoka ari kwirukanka. Ati hano hari muvoma mbi cyane, abaturage bafite ubwoba, barimo barapakira ibintu byabo bafite ubwoba, bikanze bikomeye cyane bitewe n'amasasu akomeje kugenda havugira. Ati biteye ubwoba, ati hari panike. Ati hano muri essence ibintu bimeze nabi, umuriro n'umuriro, ibintu bimeze nabi cyane muri essence. Ni hano ni muri Bukavu. Ati hari amatagisi arimo arirukanka, abaturage bafite ubwoba cyane. Mana dufashe mana we, ibi ni ibiki? Ahangaha ni muri Sud Kivu ahitwa i Bukavu. Hari ubwoba bukomeye cyane bw'abaturage, bafite ubwoba bw'intambara ikomeye cyane, bakomeza kureba ko irimo iragenda itutumba. Mu makuru twakiriye amakuru avuga yuko muri Bukavu haraye havugiye amabombe menshi cyane, bikaba byatumye abaturage rero bagira ubwoba cyane muri Sud Kivu. Amakuru dukesha ikinyamakuru kandi News 24 avuga yuko situation yo ku itariki 7 ndetse no ku itariki 8 itari imeze neza cyane habe na gatoya, by'umwihariko bitewe na ataka ya M23 yataga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bice bya Kavumu. Nta gutinda nuko nguko twinjiye muri aya makuru, ngira ngo murumva yuko ibintu bitoroshye. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiririyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiririyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiririyo Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiririyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiririyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amiririyo Estate turaheza.
abantu bamwe barimo baragirirwa nabi, abantu bamwe hano hari amavideo agaragara mu by'ukuri batewe amabombe mu mazu yabo muri biriya bice bya Sud Kivu. Ibintu ntabwo byifashe neza, intambara irimo iratutumba mu buryo bugaragara. Ese ibi ni ibiki bikomeje kugenda bigaragara muri Sud Kivu? Katana biraza kugenda bite? Katana naho ku munsi w'ejo humvikanye amasasu. Aba ni abazalendo barimo barabwira abaturage ukuntu ngo bagomba kwitwara, ngo ukuntu bagomba guhagarara, ngo bakitegura ngo ibisasu ngo isaha n'isaha. Rero ibintu ntabwo byifashe neza muri ibi bice bya Sud Kivu. Bukavu biragaragara neza yuko irimo iratakwa. Imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yakomeje kugenda mu by'ukuri igaruka, ivuga yuko ikijyanye no kuganira ari cyo gikenewe cyane. Imyanzuro y'inama y'abaperezida turaza kuyobagezaho mu masaha ari imbere, kubera yuko mu makuru dufite rwose biravugwa yuko hagiye habamo ibibazo byinshi cyane ku buryo n'ibyo kwandika ubwabyo byagiye bigorana. Aba baperezida ibintu bari kwifuza ntago ari byo perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yifuza. Hari amakuru twakiriye kandi avuga yuko uwitwa Generali Makenga akomeje ibikorwa byo gukomeza gusura ndetse no kugaragara, ndetse bamwe bakaba banavuga yuko ngashobora kugira gutya akagaragara rwose ku mirongo ya mbere y'urugamba, yiyoboreye urugamba niba haramutse haje igisubizo kibi muri iyi nama. Turaza kubagezaho uyu mugabo rwose ngashobora kuza kwimanukira ku mirongo ya mbere y'urugamba. Ku munsi w'ejo hacicikanye amakuru menshi, hagezeyo abaperezida, twabagejejeho amagambo agiye atandukanye yagiye atangazwa na bamwe. Hari nk'ijambo rwose ryatangajwe na William Ruto ryubatse abantu benshi cyane, akavuga ati mu by'ukuri byanga bikunda kuganira ntago ari ikimenyetso cyo gucika intege. Reka wenda tubigarukeho. Ati kwemera imishyikirano si ikimenyetso cy'intege nkeya, Perezida William Ruto avuga afungura inama. Dr William Samuel Ruto uyoboye Kenya n'umukuru w'umuryango kandi wa Afurika y'Uburasirazuba EAC yasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwemera imishyikirano n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Asobanura ko mu by'ukuri kwemera imishyikirano atari ikimenyetso cy'intege nkeya. Ni ubutumwa mu by'ukuri yatangiye rero mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bo muri EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC yari iri kubera i Dar es Salaam muri Tanzania ku munsi w'ejo ku itariki 8 Gashyantare 2025. Hari hagamijwe kandi gushakira ibisubizo by'intambara ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukuru w'igihugu kandi akaba yaratangaje yuko imirwano yabereye mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo byagaragaje bikomeye cyane ubukare bw'amakimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 ndetse na DRC igisirikare cyayo FARDC n'abambari bacyo bose. Ati duhagurukire rimwe dusabe impande zose guhagarika imirwano, kandi by'umwihariko M23 ihagarare kwagura ibirindiro byabo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zihagarike ibijyanye n'ingamba zose zo gusubiza. Ihagarikwa kandi ryihuse ry'imirwano nibwo buryo bwonyine bwatuma turema uburyo bw'ibiganiro byubaka, hakanashyirwa mu bikorwa amasezerano y'amahoro afatika. Kuva muri Mata 2022 i Nairobi muri Kenya haberaga ibiganiro bihuza abanyekongo bafite aho bahuriye n'amakimbirane, ariko byahagaze mu Kuboza 2022 bitewe no kwinangira kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwaga kudaheza M23. I Rwanda, muri Angola
naho haberaga ibiganiro bitandukanye bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabwo hagamijwe gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akarere ka Afurika k'ibiyaga bigari muri rusange. Nabyo kandi byahagaze mu kuza 2024 ubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yangaga kuganira na M23. Icyo gihe murabyibuka His Excellency Paul Kagame yaragiye kujyayo, birangira atagiyeyo kubera ko Tshisekedi yari yavuze yuko rwose atari bwemera umushinga wo kuganira na M23. Ku munsi w'ejo nubwo wenda tutarabagezaho ibijyanye n'ibyo basaba, nabyo babasabaga rwose cyangwa imyanzuro basabaga ibijyanye n'ibiganiro nyine. Perezida Ruto yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo ari ngombwa cyane ko ibi biganiro byombi bisubukurwa. Asaba umuryango mpuzamahanga gushyigikira umuhate w'abayobozi bo mu karere ndetse akanatanga ubufasha mu kurinda abasivile. Yatangaje yuko kandi amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeye bitewe nuko arimo impande nyinshi cyane ziyashakamo inyungu. Anasobanura yuko mu by'ukuri ngo ariko yabonerwamo igisubizo binyuze mu nzira ya diplomasi aho kuba iya gisirikare. Yagize ati biragaragara yuko aya makimbirane mu by'ukuri atakemurwa binyuze mu nzira za gisirikare. Dukwiriye rero kwemeranya ko inzira ya diplomasi yonyine ikemura impamvu z'umuzi z'ikibazo, yubahiriza kandi ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abanyekongo, ndetse n'intumbero yabo n'ubwisanzure, ubutabera ndetse n'iterambere ariyo yazana amahoro. Perezida Ruto kandi yasobanuye yuko mu by'ukuri inzira ya diplomasi ikwiriye kwitabirwa n'impande zose zirebwa n'ibi bibazo, zirimo ibihugu byo mu karere, inzego mpuzamahanga, imiryango ya politike, sosiyete sivile ndetse na leta ya Kongo, kugira ngo bishakemo ibisubizo birambye. Ati banyakubahwa, nizere yuko rwose twemeranya ko kwemera imishyikirano atari ikimenyetso cy'intege nkeya, ni igihamya cy'ubwenge ndetse n'imbaraga gihuje nk'abayobozi n'imiryango, byerekana ubushobozi dufite bwo kwinjira mu bibazo twihanganye no mu buryo buboneye, tukumvana tukaganira duhuje intego kugeza tugeze ku musaruro mwiza. Uyu mukuru w'igihugu kandi yanavuze yuko iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuba kigoye cyane, gishobora kandi kuba cyaratinze gukemuka, ngo dushobora rero kuba tukimaranye imyaka myinshi. Agaragaza ko rwose ngo ariko yizeye ko cyakemuka, gikwiriye gukemuka kandi kigomba no gukemuka. Iyi nama rero y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC yakomeje mu muhezo nyuma y'ijambo ry'ifungurwa ryayo ku mugaragaro. Biteganyijwe ko mu by'ukuri rero baza kwemeza imyanzuro yari yafashwe n'abaminisitiri, ngira ngo yo twari twayigarutseho, bo muri iyi miryango irimo guhagarika imirwano ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakaboneka amahoro, gusaba leta ya DRC ko iganira na M23 ndetse no gushyigikira ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR usenywa. Ibyo ngibyo kandi wamara gusenywa ukazakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda. Iyi nama rero ntiyigeze yitabirwa n'abakuru b'ibihugu byo muri EAC bose na SADC bose, yagiye yitabirwa na bamwe kuko nka Perezida Felix Antoine Tshisekedi ntiyagiyeyo, Perezida wa Kongo ntago yagiyeyo, n'abandi bo mu bice bya SADC ntago bose bagiyeyo. Perezida wa Zimbabwe akaba n'umuyobozi mukuru wa SADC Nason Munangagwa yagiyeyo, ndetse agaragaza nawe ko ategereje cyangwa se ashyigikiye ibijyanye n'ibiganiro ndetse no gukemura ibibazo mu buryo bwa diplomasi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe wakiriye iyi nama y'abitabiriye mu gihugu cye, ndetse
ndetse anababwira yuko rwose abahaye ikaze mu nama yibereye muri Tanzania we yise Heaven of Peace cyangwa se ijuru ry'amahoro, igihugu cy'ijuru ry'amahoro. Abakuru b'ibihugu rero bitabiriye iyi nama bari benshi rwose, urebye baragerageje, ariko inama yakomereje mu muhezo, itangazamakuru ryahise risohorwa. Perezida Tshisekedi rero yitabiriye iyi nama hakoreshejwe iyakure cyangwa se uburyo bwo rwose bw'ikoranabuhanga. Minisitiri w'intebe wa DRC Judith Suminwa Turuka niwe wagiye Dar es Salaam guhagararira Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yabikoze nk'uko Ndirakobuca yabikoze ku ruhande rw'u Burundi, ariko Perezida w'u Burundi we ntiyigeze yitabiriye inama mu buryo bw'iyakure, dore yuko haherutse kugaragazwa yuko iwabo rwose bafite ikibazo cya internet, aho yigeze rwose kugaragara mu nama ya EAC internet yamunaniye cyane. Perezida wa Afurika y'Epfo kandi Cyril Ramaphosa nawe akaba yarageze i Dar es Salaam atarahatinze kuko yaje anakererewe, inama yarangije gutangira ariko yarayatendinze. Minisitiri w'intebe w'u Burundi Gervas Ndirakobuca rero yagaragaye ahagarariye perezida ndetse aherekezwe n'indi delegation. Perezida Hakainde Hichilema wa Zambia ari mu bakuru b'ibihugu bitabiriye inama ndetse yakiriwe neza nk'abandi banyacyubahiro bose. Perezida William Ruto rero yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwemera imishyikirano kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubone amahoro. Ngayo nguko ngibyo ibyagiye bigaragazwa. Ibintu rero ubwo ngubwo ntago byoroshye, ariko ikigaragara intambara iracyakomeje gusenya FDLR. Ubwo no umushinga ugiye kwirwaho. Perezida Kagame nawe yagiye muri iyi nama, ntago twigeze twumva ijambo rye, ntago turaribona, ariko turaza kuribagezaho mu masaha ari imbere. Ubundi kandi ikiriho rwose M23 yari yagaragaje yuko itazagira ikintu yemera cyane cyane kijyanye no gusohoka mu bice yigaruriye. Uti bimeze gute? Ni M23 mu by'ukuri yateguje yuko rwose itazemera imyanzuro isaba kuva mu bice igenzura. Ni perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa yateguje yuko abarwanyi bawo uwo mutwe nyine ngo batazemera ibijyanye n'imyanzuro yabasaba kuva mu bice bitandukanye bigaruriye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 rero igenzura ibice byinshi cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, ndetse bikaba bigaragara yuko bagikomeje, kuko mwakomeje kumva yuko muri Sud Kivu hagikomeje kugenda hagaragara ubwoba bukomeye cyane. Uyu mutwe wa M23 rero ubu ngubu urimo urataka ibice byinshi cyane birimo ibyo muri teritwari ya Karehe, santere ya Karehe barayifashe, ndetse bakaba benda gufata rwose ikibuga cy'indege cya Kavumu. Kuri wa munani rero Gashyantare nibwo hari hateganyirijwe iyo nama. Bertrand Bisimwa rero nibwo yatangaje ibyo bintu by'uko ngo uyu mutwe wa M23 utazava mu bice wigaruriye, aho yavugaga ati rwose umwanzuro wose uko wabungana kose udusaba kuva ku butaka bwacu no kuba impunzi cyangwa kongera tukagira abantu batagira igihugu uzaba ugamije gushoza intambara. Bisimwa kandi yatanze ubutumwa mu gihe kuri uyu wa munani Gashyantare nyine hari hategerejwe inama igomba guhuza abakuru b'ibihugu. Iyi nama rero yari igiye kuba mu by'ukuri ibereye muri Tanzania, twagiye tubagezaho ibyayo byose. Ubwo rero ikiriho gusa nuko dutegereje kuza kureba imyanzuro yose tukayiva imuzi, tukababwira ni mu kanya rwose mu masaha ari imbere turaba twatangiye kubibavira imuzi n'imuzingo. Gumana natwe, Imana ikomeze ikurinde.